ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni Mamanazethe uShem yazezulu. Amen. Bantwana baNkulunkulu sibonga ithuba esinikezwa baba uMshumayeli athi insizwa ke igijime ngoShembe ikhulume ezikubonile nezikuzwile. Amen. Ngumfana uzalwa intombi ezweni lawaNongoma eMdletsheni. Mfundisi wethu khona umfundisi uNtombela ophethe onke amathempeli akhona ngale eMdletsheni. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngila eNyukhasela ngikhonza la ethempelini umama wakhona edolobheni umkhokheli uNdawonde umshumuli wakhona uMloyi. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngimncane ngizogijima nami ukuthi uShembe ngimbone kanjani kukhulu khona kodwa kumele sizame ukukhuluma masisula kuba nezinto eziningi. Amen. Bantwana baNkulunkulu ngumfana ke ngiyengisabe khona makunje nginsizwa ebengayithandi ithanga engathi nje ngahlezi mase ikhuluma ngoShembe isengabikho kuyisinda kodwa ngizocela ukuthi uNkulunkulu ngepha amandla ngikwazi ukubhekana nakho. Amen. Ngumfana ke osuka la ohlale kakhulu engabazi uMnazaretha kodwa engiqonde kahle sengiyithola lendlela ngizokhathula lapho nalapho. Angisiwona umfana ngathi wafunda fundanga akho lutho kahle kahle kodwa uShembe ngithe mangifika khona wangiphendula igcokama wangigeza wangikhuculula wangenza isifundisa ngesisona isifundiso. Kunesinqumo engasithatha cela ukuthi nawe ukuzwe lokho. Ngithe mangiduka sengikhethile inkosi yasebuhleni bamaNazaretha ngathi mangikhetha eGibsila ngabhabhadiswa wase kuba khona into engiyenzayo isono sangibathi isono ngaphuma ngaqhubeka ngayo qoma ngaqomisa intombi kanjeyana wasefika wasezwini uMshem uyazezulu owafika kimi ezoshintsha isihlalo ngingamazi ngabsilone eNazaretha engangihlala emzini wamaNazaretha ngase ngiyaphuma ngayihlathini ngafika ngaguqa phansi kwehlahla ngathi Shembe uma kunje kwenziwa njani wafika kimi ngalelo langa wathi igama lami mina ngusibani bani kodwa ungangibuza umbuzo akekho wangitshela igama lika baba ohlezi ehlaleni uShem yazezulu kodwa uyo wafika kimi waze ungazisi igama lakhe. Ngesikhathi mina ngiphuma ngiqala ukwenza isono wafika kimi wangibuza umbuzo owodwa wathi usayiphethe kahle yini. Ngahluleka ukuphendula lo mbuzo ngoba angazi ukuthi vele sengidukile. Ngabe sengiyazama ngazama ukuthi ngiyilungisa kwangenzeka. La afika khona ngalelo langa ngabona usumhlangano nami ngikhona. Ngase ngiyibona ikuthi Newcastle. Ngathi kodwa ngizokwenza njani ngoba kumele ngifikile kuJehova. Kanti ngizothi manje ngiyabheka endlini ahleli kuyona angisambone phakathi wakhamba uMnazaretha ngendlela yokungayiphathi kahle. Kanti ngizothi ngiyaqalaza nanga eduze kwami asevele yangibonga vele ngawa phansi. Ngathi mangiwa kanti nakushaya isikhathi sika4 ngaphaphama ngo4 ngathandaza ngathatha ucingo ngahloma ekhaya ngikhuluma ngesono. Ngathi malume ngicela ungibike. Naku sekwenzeka inkinga kanje wathi ngizokubika. Ngathi mangilala ngaso leso sikhathi yabuya manje impendulo egcekeni ekhaya wathi malume sengikubikile ngibona ngilele manje sengibithi mina ukuphuthuma ngaka manje uthi kuyaphuthuma kuthunyelwe ngegwababa. Ngavuka ekseni ngathatha imali ngagijima ngaye ebuhleni nje ucela intethelelo kuShem ngoba ngangisazi sono engishayela sona. Kusukela ngalelo langa ngasithatha isinqumo sokuphelela kuShem ngathi Shembe ngicela ukuphelela kuwe ngitele konke okukhona. Uma sengikwenzile lokho ngibe sengizama ngithi hayi nami ake ngicele namhlanje ngicela ukuthi nami kube khona umakoti ongafika. Ngathi Shembe ngumthandazo kwa6 ngiyacabanga la ekhaya akekho umuntu ongena iphone number kaShem. Manazaretha ana iphone number kaShem sinayo ngasi ngiyaguqa ngo6 phone number kababa ngamshayela ucingo wathi baba ngicela nami ukuthatha phela eNazaretha noma ngikana wasiyafika ngaleso sikhathi wathi wangibuza umbuzo wodwa nje wathi ufuna ukwenza lento yakho indlela kamoya wasezulwini engcwele uma uyiphatha kahle Shemba kathathi ukuthi ukuphendula. Ngazama ngathi ngithi ngisalalela unkulumo ngayizwela mina emzweni wami ukuthi hayi isho lento ayizokuphumelela. Ngathi mangilala wafika umuntu wathi kimi
isikhathi salonda sikakafiki khona into esengiyikhohliwe uma ngifika eNazaretha ngangizokwenzani ngoba Nazaretha ngithi mina kuwena namhlanje unciphisa iminyaka oyibale eNazaretha ukuthi wena usune iminyaka e100 uyiNazaretha kodwa imndeni yakini ayibale lutho ngoba uyakusizana ukuthi wena uthi uneminyaka e50 uyiNazaretha akakenzi lutho ukuthinta imndeni yakini kusizaphi nansi indoko engishayayo ukuthi sengifikile eNazaretha ngafike ngakubona konke kwakuhle phamuso kwami sengishawa indoko ke manje bathi bacishe bangithatha 2021 sebethi bayangilanda bakithi abangase kwasiyanqaba uShembe kimi mayinqaba ngase ngicela ithuba ngathi ngiyacela ukuba ngilungise lokho engithume khona eNazaretha ngasi ngiyathola ukuthi abakithi bahlala phansi abadala izalukwazi nogogo nezintombi nezingane zathola isikhululo emhlabeni nami kanti mina sengithema ngifika emhlabeni ngase ngibona konke kukuhle kimi ngase ngigqoka kahle kwamnandi ngagqoka imvunulo ebizayo ngagqoka iNazaretha ebizayo ngase ngikhohle ukuthi nje ngizokwenzana eNazaretha wasebayangishaya badlalela okwakho namhlanje lento engidlulisela yona konke okwami kumini ngapha eceleni akukhulunywa lutho ngakho ngaphinda ngacela ngomthandazo kwa6 ngathi baba ngiyacela nami ngicela nami phela ukuphelela njengawo kwa eNazaretha wasiyafika uShembe wathi ufuna ukuphelela ngathi yebo baba wavela wahleka akuphela ngasikhathi wafika umuntu wathi wena umuntu esifazana akasisi isixazululo kuwe kodwa wena kunezinto ezimbili okufanele ulifune empilweni yakho uzuyithola ngase ngiyaqala ngacinga hayi ngothola ukhi nginamacala ngiboshiwe angathethi ngisho lot icala emndenini ngangithunywe uwona eNazaretha mana sengcele ngiyacela ngoba sengizohlala phansi cela ukukusiza mayibali iminyaka ukuthi uyini uyiNazaretha ngokubali lokho uma bakini ngakenzi lutho awuyiniki isineke manje semina ukuthi uzokwenza eNazaretha lengane ngithi ayifundile ngizoyitshontsha le ndawo wazizosuka ivele wonke umhlaba ngithe mangifike eNewcastle yokugcina le ndawo ngathi mathi ngiyafika eNewcastle phela ngifundile naphuma kwa3 skali isingisa ngisazi angisikhuluma isidalo ngathi mangifike eNewcastle waseNkulunkulu edlala ifilimu yakhe wangithatha ngifaka nansi inkampani enkulu uthi amajuba eTVET College ngangena khona uma ngena khona nginenkingi interview yami kufanele kunazi ifundiso seyifikile iphethe amabhuku amakhulu mina ngazi zokhulumana ngoba nginazi certificate esodwa ngiyacela Shembe uzongikhumbula ngalena ngiyengisaba ukuyikhuluma ibuko omhlaba kodwa namhlanje ke ngiyikhuluma la ekhaya eNgulisi ukuze uShembe bamazi ukuthi ngamazi wangikhombisa lufuthano nami namhlanje ngisamile kulona base bayafika baphethe amaphepha bangena emajube ecollege laba bangena babamba mina ngazi ngizothi ngaqala nami uvalo luyangibulala ngaphakathi kodwa ngizothi kodwa uNkulunkulu ngoba khona into eyithemba ngase ngibeka ithemba enhlizweni yami ukuthi ngoba uShembe usengikhombisile uthando ake ngihlale ethembeni ukuthi sizophuma lezingisi kanti ngizothi ngiphakathi kuye le ndawo lapho uze khona icukuthwana kwava qhamuka insizwa yaseNdiya yathi ufuna ngikusize ngathi mina yebo bakhona abantu bakithi abamnyama futhi ibona abaningi asiyafika lensizwa yafika yabhala buze yabhala qede amagama abizwa ngaleso sikhathi ukuthiwa namhlanje abanjani abazosala nabangezosala abantu abo6 majuba waqeda emva kwalokho abantu abizwa ngaleso sikhathi amagama asithi asalela amagama athi masala qeda emva kwalokho uNkulunkulu emuhle ekwase kuthiwa nizolinda ama-SMS asangena ama-SMS ngokuphuthuma athi mayingena qeda emva kwalokho ngalibotho sisabuyela masibuyela khona nginenkinga ntamba wami ebusuku wasefika uJehova umqalo wendlela ngakusasa usuku lakhona ziyakhala angazi zofika ngithini kodwa uNkulunkulu ngoba ngiyitshelile enhlizweni yami ukuthi ngiyamthanda futhi sengiphelele kuye ngenhliziyo yami yonke sengidele yonke into ekhona manje ukuthi angikhonze yena bese ngilaletha abakithi bathini wasefika umqalo wendlela wasekukhuluma izwi kimi wathi umqalo wendlela losemva kwathi ibhala mntanami angazi zobhalana ngase ngiyakuyena ngathi baba uyazi ukuthi mina angifundile wasethatha isandla wasibeka phezulu ekhanda lami asingiyakhala ngathi kodwa ubani Shembe abeka phezulu ikhanda mina ngubani mina ngase ngibona ifoto lika Shembe unyazi lwezulu liphethe kanje libeke ngethawulo elimhlophe lelo wena noma uthi mawufika embhedeni ufika uliphose kanje laliphethe ngethawulo elimhlophe
ngafike nganikezwa lona ngiqeda ukuthenga ngathi ngakusasa uNkulunkulu esengibusisile interview yami yenziwa mina ebusuku le ngavuka ngaphuthuma khona ngoba singiyaphuthuma ngathi mangifika khona ingena kuma nginenkinga vele kuma ile ngishaya uvalo ngiyiphethe ihleli la ifoto lo baba ngaphakathi ngathi mangena ebhunu wase ngibuza umbuzo ngathi kufanele ngikhulume ngesingisini bathi yebo ufike ukhulume ngesingisi ngoba phela kuhlangene inhlangano ngathi angazi ukuthi banginikeza amaphepha abhalwe ngesingisi ngiwabuka mina amaphepha abhalwe ngesingisani inhliziyo ngiyabona kubhaliwe kodwa lo uNkulunkulu nimkhonzayo owahlupheka ubusuku nemini wase ngoba ngesikhathi ebeka isandla phezulu ekhanda wayithambisa ingqondo kulolunwele lokuthi ngikwazi ukuzwa isingisi uze kuyofika egcineni ngikwazi ukuthi bathini ngakwazi ukubezwa ngakwazi baphinde kwazi wafika egcineni kwathi egcineni base bathi suqedile akuphelanga isikhathi zayifika lezo nsuku bathi siyakubiza majuba uze khona interview yenziwa ngami nenze ushembe ngoba ubushembe wayengekho mina kimi ngabe namhlanje kwenzakalani ngithi namhlanje kuwe awuthathe lento oyiphethe ubuke imndeni ubuke ushembe wenze iqiniso phambi kwemndeni yakini noNkulunkulu uzophumelela amen uNkulunkulu abosene ngizule kwami amen ngiphinde ngikhethe inkosi yasebuhleni bamaNazaretha maNazaretha kule ndawo esikuyo sisendabeni yasezulwini amen yonke into eyenzakala la ekhaya isuke indala yonke into eyenzakala la ekhaya isuke indala amen yonke into efika la ekhaya iqalwe kusuke kuyinto eseyenzeka kudala amen ngikhuluma ngo-2014 ngisempumalanga ngiyofuna umsebenzi khona uma sisethempelini sekufika ubaba nje osekhulile uyilona eNazaretha kodwa ngokusho kwakhe wayeqeda kungena eNazaretheni eqeda kuphenduka amen uma efika lo baba isibongo sakhe sekisilibele ngoba isibongo nje sasindi impela noma esisho ayi azange size sibambeke uthi ubaba nje wayesekhulile mhlawumbe engangabo babuzuma kanje uthi lo baba ngithe ngiqeda umthandazo wango-12 sengibamba isithongwane uthi bese kungizwe inokho eminyango uthi mayezwe inokho eminyango aqala izibe iphinde inokho futhi athi ayi awuke ngiyobheka uma uyafika eminyango ufika ubaba omkhulu ubhombele isitimela samampondo amen wayengaphuphi uthi hayi bengingaphuphi maNazaretha uma esemnyango seyabuza hawu athukeke aguqeke njengoba wazi nawe noma zekuthukeka qhamuka ubaba omkhulu uzoguqa aguqa ubaba omkhulu athi mntanami kuyaphuthuma ngiphuma ezulwini kuyaphuthuma kodwa ezulwini kukhethe wena ukuthi lo msebenzi ngiwenze nawe hawu umsebenzi kanjani athi sithunyiwe ezulwini ukuthi siyoqoqa bonke abantu abahamba emhlabeni sibathathe sibaqoqele ndawonye athi ngoba wena wasezulwini ngizohamba kanjani nawe ngoba wena unamandla amakhulu ukudlula mina athi mntanami uzohamba ngamandla ami uthi basebephuma lapha evuma basebeqala emamayini la wakhona eMpumalanga uthi sasingena ngaphakathi ekujuleni kwamamayini siyoqoqa bonke abantu abafela ngaphakathi nabaqhishwa amamayini uthi akhuphuke njalo bandlule ngeGoli bakhuphuke njalo bayondlulela iMpompo bayondlula ko-North West behle njalo baye ko-Cape Town behamba beqoqa bonke abantu emgaqweni emahlathini konke indawo la ungacabanga khona ukuthi kungaba khona umuntu osewahamba uthi siqoqa bonke abantu ababulawele emahlathini bangatholakala uthi sabaqoqa bonke siyondlula ngeTheku sikhuphuke njalo siyondlula ngempangeni sikhuphuke njalo siyondlula ngoRichards Bay size sibuye size eMpumalanga uthi mayesefika eMpumalanga labantu sebebaningi ngalendlela namasotsha afele empini uthi baba mkhulu sokwenze njani ngoba labantu sebengamamiliyoni bezinkulungwane ngeenkulungwane uthi manje sengithiswa into eyiwani ngibuze ngithi baba laba abokufika sobenza njani laba abamhlophe namandiya uthi hayi mntanami laba ngizowenza ngendlela engithunywe ngayo uthi besathatha amabhokisi ngoba ubona kungcwatshwa ngamabhokisi nje
uthi abaqoqe bonke abathatha abafaka emabhokisini ebese abafaka olwandle lase-Richards Bay ebese abaphushela khona bonke athi ulwandle luyobahlunga ukuthi baye la abaqhamuka khona. Wayesebuya wayesakha imuzi omkhulu endaweni yaseMpumalanga. Wathi baba, la kulomuzi kuyokwenziwa kanjani? Wathi mntanami, la kulomuzi la bonke labantu engibabeka khona. Eniyothi masenifika nina njengabasemhlabeni niza khona niyofike nibathole khona bonke. Ngikhuluma ngendaba ka-2014. Kwathi maseqala indaba enkulu yasekhaya lemphefumulo ngase ngiyafika imizwa yokuthi yonke into eyenzakala ekhaya indala. Inkosi ibusise ngizwe. Beluphakama ngaphelele esabatheni ngokuqoka ibhloko ngoba ngagcina uphakiwe umthetho ukuthi umuntu akasukumi engabhincile. Bangcwele njoba silapha ngabe nginephutha mangabonga into engenzelwe ngudlungudlu ujama engweni walapha enkulisa nosisi bethu bentethelelo nenhlalisuthi encane amazamumva namashesha ngena nenhlalisuthi yonkana namakhosazana ubaniseke ekhaya kwaMncube ngizona ngishadelo Bangcwele namanje abawuvala umlomo eBlabosh awubawuvala ingane ukuthi nangicwela lapha ekhaya ngaphenduka isiqhumama ngesichaka sonyazi namanje ngithi mangihamba ngiqholosha babona impunyela abantu ekubeni ngisichaka ngithi angibonge Bangcwele nakuvala ubuze bami nomshumayeli wavela waba ingane waba ubaba waba umfowethu waba umfana wenkomo waba umkhongi sayiqhuba inkomo sizisekhweni eyiqhube sihamba naye phansi ngonyawo manje yabona ngabe nginephutha mangingabonga ngiyabonga Bangcwele ushemba nenzele okuhle enikufisayo sithe sikhula kule nkolo sizingane sibancane bazomkhumbula mama bagidayo omunye mama wayegida kakhulu azavula amaphiko emncane ngomzimba egide ehlabelela athi mayithandaza athi shembe ngiyaxolisa ngabula lo mndeni wonke ngabula sonke isizwe kwathi kumsebenzi enquthu ngase ngithatha umuthi ebhodweni lo mndeni liphekiwe ligxapha ngase ngifaka umuthi emakhabe kunjalo ke kube khona ibhodo lomndeni uma kuphekiwe badla umndeni kwafakati kwafamalasi wafa wonke umndeni uthi ke lo mama eseyiNazaretha egida kakhulu uthi shembe ngiyaxolisa sasizingane esikhulu saye sakhula sabadala ekhona ngiyacabanga umama kaBhuti uThulane Ngema noThozani Ngema noSanele Ngema nokhulekane wayekhona umama uba sikhule bekhona uthi ke lo mama Bangcwele shembe njalo methandaza ethi shembe ngabulala abantu ngasibula sonke isizwe njoba silapha Bangcwele siyagula kuphela kuhlowa amahodi omunye umuntu njoba sigula nje khona abagula ngokuthi badla amakhosikazi abantu khona abagula ngokuthi babe nenzondo khona abagula ngokuthi bathakathe sebengamaNazaretha khona abagula ukuthi babe nenhliziyo ezibuthakathaka nawe uyazazi ukuthi ugula ukanjani wena shembe sigeze 93 siyakubonga nguye onguye siyakubonga Nkosi yethu siyakubonga nguye onguye siyakubonga Nkosi yethu siyakubonga
lapha eBlabosh ngaseSigolphola emzimkhulu khona intombi inkosazana eyinhle igcabile ngiyala ingane zethu lapha emkhosazana inhle igcwele ngengisisho isibongo bakhona abangakhona yathi inkosazana eyinhle igcabile lapha iphethe kahle iNazaretha kwasekuhamba isikhathi yasiyazona iyasiyasaba ukuphuma phansi kwenansuka iyasiyahlala yathi mayisihleli esikhipha ungqosho ekhaya iyasiyaphuma enansukwini sesingaka isizwe ithema ebeletha yasithola ingane enekhanda engathi isinkwe ipluribone ingane iyaqegezela ingane uma usuyinkosazana uhlela lapha embozini nansuka usonakele unecala fanele uphume eshashazeni ubuye lapha emuva kamkhokheli sithe mase siyakhula sizingane ubaba uDlamini lapha eMahalbhomini eBlabosh uDlamini oyiNazareth sikhonza naye sikhula uyahlupheka kakhulu empilweni uyahlupheka uthi mayehlupheke kakhulu uDlamini empilweni usethanda ukuyeka isonto usuyaliyesa lohlala phansi usiyahamba ekhonza likhanyana uthi mayekhonza likhanyana usiyahamba uye entabeni yakhona athi mayekhona bese edle umaskiti edolweni aliqhumbuze iqhube edolweni sibhibhe kube isilonda ugcwala idolo ugcwala ngemuva bese yahamba esibhedlela bese yanqunywa enqunywa umlenze usewushumbu athi menqunywa umlenze esibhedlela bese esibhedlela bathi hayi khona kwenzeka iphutha kuphambana inkomishi bongamela unqunywa umlenze wena sele yafika lekhehla elafika kuye lithi ya mfana wami usuhamba indlela ende kangaka ngokukholwa kunzima kunjalo sibamba ulayini sesiyafika kushembe wase waphuma wena sabule emumva saqala phansi ngikhuluma ngomuntu obathi iNazaretha lapha eMahalbhomini kwaDlamini sikhula sizingane kusuka impunga endaleni yezinkonzo baze ikhumbula umama babekhona ubaba uDludlu ikhehle edala lisuke eSwazini lalandwa inkosi ilanga uma lifike eNazaretha liniwe izinkonzo thiwakhuluma mkhulu uyasukuma umkhulu uthi ngeva abantu balokho bethi Shembe wangentela ukuthi Shembe wangentela ukuthi uthi kude Shembe angentele kona nawe uhlele phansi nje uthi uShembe akwenzele lutho kodwa uyaphila inqaka Shembe singizohlala phansi insizwa yasenquthu isibhedlela senquthu sakhiwe manje sikhula nje abantu bebesuka enquthu beze emadadeni uma begula lensizwa ukhethe inkosi iba iNazaretha ithi mayiseNazaretha isigula kakhulu lensizwa uthi maku9 ekseni igulela ukufa umphefumulo uphume uthi mawu6 intambama igulela ukufa umphefumulo ufuna ukuphuma sekufika uShembe uthi mntanami bengizokuhlola bengizokunyakazisa bengizokutesta ukuthi wena uqine kangakanani ekholweni uShembe ukhethe wena ngoba noma ungahlupheka kangakanani mina ngibangcwele uShembe ukhethe thina ithi le insizwa ngathi mase ngigula uShembe kanti uyangifundisa ukuthi ekseni ngithi vuka nathi so ithi nantambama kanti uShembe uzoyikhumbuza ukuthi lekha kuyathandazwa ngoba ugula uthi njalo ntambama kushona ilanga bese yagula kanti uShembe uzoyivuselela ukuthi thandaza uthi la nathi namhlanje na ngalobo busuku bana bangcwele usuke kuvuke indaba eziningi kanti soba nephutha kuShembe uma singamlayela umshomeli uthi isikhathi sayagcina bese ke ngicela ukuthi ungabasuma umshomeli ethe sukumani ngoba inkonzo yenithole bangcwele sizoyidla yonke umshomeli ethe suma bese suma egcine uzindela sengihlala phansi bangcwele ngoba uShembe uNkulunkulu ngikhokha inkomo kaShembe bangcwele uShembe ungenzele umusa mina uShembe ungenzele umusa ngingamkhonzi nakahle ngizama bangcwele
uShembe ongenzela umusa manje umusa kuShembe uyabonga uma ungabongi uba necala abangcwele lapha usuka impunga endala impunga izocela iyanikela iyacela ithi Shembe sengigulile Shembe sengigulile sengizwile sengicela ukuhamba Shembe emhlabeni isindala impunga uthi uShembe asaqeda umsebenzi esifanele siwenze ngawe njobo lapha nje eNazaretha yazi ukuthi abakini ithonga lakho linomsebenzi omuhle elifanele wenze ngawe hlangana noShembe uma bangcwele njoba sigula nje sicela uShembe silaphe njoba nje sigula siphethwe inhliziyo ezimbi uShembe asilaphe njoba siphethwe inhliziyo ezibuthakathaka siphethwe inzondo siphethwe umona siphethwe ubuthakathi uShembe asilaphe siphethwe ukulala amkhosikazi abantu siphethwe ukwenza konke okubi uShembe asilaphe bangcwele incwadi umshumela 10 ngihlale phansi umshumela 10 verse sengihlala phansi umshumela Amen. Ngesikhathi ngazathi ngisahlabelela. Njoba silapha abantwana abasezulwini alikho iphutha singazisoli ngokubala. uNkulunkulu nomkhulu basithumile lapha. Mawuzosola nokuthi kuzoba nenkinga empilweni yakho. Asizange ephutha ngelinye ilanga ngo 2017 angisebenzi ngifuna umsebenzi. Mangifuna umsebenzi awukho umsebenzi. Eyithenye indoda njengoba ungasebenzi lapha eFree State eFreehead ngizoya elifini mina ngicela uhambe uyosebenza kodwa amaviki nje ngizowahlala ngokuthi uShembe asimazi nami angimazi uziveza ngeyakhe indlela athi manje angazwe ndoda ngoba nina nisonto kaShembe uShembe lapha kuyagundwa lento naye angeke asayivumelwa amlungu mangayibona ngithi mina ayingeke ndoda mawukuthi kuyagundwa ayi cha ngeke athi kodwa hamba ngithi ayithi ngihamba ngoba uthi ngihamba mana zathi uShembe uNkulunkulu mangifika lapha lomlungu angibuke kuseFree State lapha bandlo luningi alomlungu lalela ke lo mfoko kulethela uthi uzosenza uzolekelela umama uzophatha into eyisindayo mangembuka lomlungu yangibuka lo muntu esileve singaka ugundile kwayena ngisho unkosikazi wakhe ugundile ngithi mangathi ngigundi ngeke ngizokwazi ngizohambela ngekhaya athi uzosebenza amaviki amathathu ubuyele emuva ngithi ngiyabonga athi uzoqala ngithi angingaqala namanje ingene ngisazi mangene lapha bathi labantu endoda uchaza lo mlungu lo uthi ozokunika malini ngithi lo mlungu akho ukuthi ozokunika 8 rand and ngaleso sikhathi la Newcastle mosebenza mina ngidrive amaphela umuntu unikeza 100 rand 2018 yena umlungu uzokunikeza 8 rand uyakudelela athi nathi ke usinika leyo mali ke ndoda lalela ke siyantshontsha ke thina la ekhaya mangabe ungaganga usho ukuthi uyimpimpi hawu kusemuShembe mazothi nathi asasti so kumele abantu abasezulwini ngigangeke lento uShembe angayifuni ngisebenze mangabuya lo babathi lo mlungu ungaqala uhambe lo mlungu sofuna ukungifuna umsebenzi manje uthi uhlala eNewcastle ngithi yebo adlalela ke mangabe uyabona emathuneni eNewcastle mawujike emathuneni lapho ngaza amathuni wani wehleleza mama trusted kunendawo yamacombine lapha athi ngoba kunomlungu lo line next door walapho ngizokufuna umsebenzi bese kubuye umunye umama ngenhliziyo ezilikhuni abafethi bakhulumile ngenhliziyo alo mama bengigula ngisesibhedlela sengizosebenza manje la intshini sisala naye ngothula abaye baphungoni su4 lapha siko baningi athi kimi ndoda ungitshela uqashwa kanjani wena ngithi hayibo ngoba yini manje mama athi nje ubunje wena uyabona njani uyambona umnungugundi nomkakhe mangena la akeze enyameni osho ungcolile umkakhe uhlala lapho ngoba unenwele athi usonto kaShembe ngithi yebo bathi baShembe athakatha kodwa hawu ngiyayithandi ke leyo nto ngithi hayi mama ungcono singabe sisakhulumisana uzo nomkhubo omubi wena athi hayi ngiyaxolisa kodwa abantu baShembe ungena kanjani nje wena la buka nje ukuthi unjani abone lo mama ukuthi manje ubuye eguleni unosinye isifeke ngisichaze lapha amabhunu lawa akafune umuntu onaleyo nto uyabona ukhunya uzoxoshwa manje lo mele ngimxoshise ngoba kuyagangwa ke lapha nathi ngizoxoshela imali encane kanjani uShembe uNkulunkulu sigange kuseni agange naye ithe mina masala kubuyele ngaphakathi athatha isikhwama sakhe achithe yonke lento abesabiza umlungu
awuyesikhwameni salo yamfobo nizotholana ngimbone umlungu waphuma ngani kodwa ngoba kuyabantu lapho uhleleleni mase ngiyelantshini lo mlungu usuyelantshi ngithi yebo nomzana athi ngicela ugeza iveni yami ngithi hawu ngo1 ngo2 athi hawu uzothatha nje ibhakede uthele lapho ngomuva ngifuna nje igazi lisuka hayo lo mlungu ngithi akunandaba mangiyalapha donsele sikhwama babonisana angiboni ukungaphansi mangibuya ngithi asikhwama ngicela ukubulisinana isikhwama ngithi isikhwama sinokudla kwami angicela ukubona hawu nomzana kusukela nini manje sobona ukudla kwethu athi ngicela ukubona ngiphuthaze nami lapha esikhwameni manje athi yahluleka yini ikhiphe lento engiyibona lapho asondela afika donke uzokhipha ivoso lika 25 rand 80 cent angikwazi ukutshontsha mina ngoba bafethu nani bodadweni iqine la ekholweni ngoba kwona umndeni wakhe awukufuni masoyi Nazareth umfethu so umuntu odeni uthi ngiphathele ivoso namhlanje kodwa thema sophela umsebenzi uthi nawe uyaganga songasutshela imali anginayo imali uphile Newcastle hawu nto soyaphika mangana bowudla amavoso mangiswa lapha lo mlungu dala ngikubona ukuthi uyaganga wena hamba ngeke ngibopha kodwa imali yakhe ngeke uyithole buka indaba yashembe la ikhona masifika la eNazaretheni siyenze kahle bengicela uNkulunkulu ukuthi angangikhumbuza senze njengoba ngangimusha ngifika ngiyathandaza ntaba mangila senyasama ngizothina ukushembe bengiganga phela ushembe ngiyaza kayifuni lento le ngikhulela khona eFree State ngihambe ngiyokomunye umfo ngenza 26 ashanga ngizothandaza ngithini ngibuye ngilala ngibeka indaba endlini esengixoshwe ukubanjiwe lapho uyaganga la useyukhasa ezoganga la kumele sikunika imali na hawu ndoda ngani ngikuphathela amavosi nali ngitshontshelwe lona hayi nawo ndoda kanti akasebenzi hayibo ngakusasa lo baba lo ongithume lapha angifonela anginamali ngola umlungu uthe hamba ngiyakuyithola imali yakho athi ndoda ukuphi ngithi ayikho athi asihlangane endaweni ukuthi nokuthi angijabula ngithi awushembe uNkulunkulu ayinayo imali yami uyafika lo baba uyashaza uthukile uthi hey wena usonta kashembe ngithi yebo ngithi awubaba sokunika imali yani wena athi lalela lo mama lo okupimpile uthi angazi mina mana ngiyacela sengiphethe senzeni kahle uNkulunkulu azosithanda uthi umkami nengane abasonta kashembe lento engiyibona yenza kuwakazenze ngithi hayibo kwenzakaleni baba uthi lo mama lo oxoshisile uyaganga lo mama ukashayje umkhenketho wemvo ahambe nawo awuseshwa lapho mohamba abhaka kahle lenyama afaka amathalo wakhe uthe masiphuma lo mlungu uyihlelele lapha siyavalelisana ngiyamlandela uma ngithi ngiyabheka ngathi kunomuntu okhipha inyama la esikhwameni alahle lapha kumlungu uyababaza ukuthi hayibo naye lo mama yethuka hayibo uthi wo islip selenyama sifa hayibo mina ngiyazi inyama alalela wena izolo uxoshisa umuntu wena wophi impela yamfana usho ukuthi wofaka inyama lo muntu njengoba ngithengele lesilaha la angakuthole lutho le 25 years onayo awungakuthole lutho uyisiga ngihamba uyabona manazi ushembe uyasithanda uyakwazi ukusilwela siyakwazi into nokumlwela inkosi ubusone kuzulu amen Nazareth ayingcwele ukhuluma uSiphehlelo wakhumala sengiphakanyiswa nje ukuthi ngokuthe umshumeli wenkosi ucela ukuthi bonke inhlalisuthi yalapha ethempeleni isukume kanye nezivakasheli sengiphakamiswa nje ilelo gama ekufikeni kwami kulobo Nazarethi ngafike ngabhabhadiswa amaNazaretha ayingcwele ngiye endabeni kaShembe ngaqala ngahamba okulandelayo ongahamba umhlangano wokuqala kwakusenkumbulweni mangaphosisi ngithi kwaku 2012 kwahamba isikhathi umhlangano wesibili kwaba Sibuhlini la engahamba khona ngayokwenza iqualification yobuNazarethi le engivumela ukuthi ngingene esikoshini esimnyama iphinde ngivumela ukuthi ngiye entabeni iphinde ngivumela ukuthi ngiye eSimayweni kwasahamba isikhathi ngase sengiya kumshumela umhlongo ngoba ngizwe intshumayelo lapha ethempelini ngithi mina baba khona indawo la kuthiwa khona kiwa khona kuthiwa kuseSimayweni ngicela ukuthi ungazise yonke into eyenziwa khona phakathi eSimayweni hayi wayeseyangazisa kumshumela umhlongo kwahamba isikhathi ngamtshela ukuthi baba sengiyathanda ukuyongena sengilungisile konke ukuthi ngikulungise okufuneka eSimayweni ngase sengiyaqala ngiyahamba ngiyelinda ngiyomaye
ngamaya ngabuya kwaba khona intshumayelo ezinye ezingithinta enye yakhulunywa ku-23 ngiyayikhumbula kwakusekhona umshumela umhlongo eyehawu neshoba mina-ke ngumuntu okwazi ukuyibheka yena intshumayelo uma ikhuluma shuthi iphakame enye inhlansuthi ku-23 ithi Manazarethi uma ngabe sihlala singawathengi amahawu namashoba okusho ukuthi sichaza ukuthi uma ngabe sihamba emhlabeni nase kufika isikhathi lapho ekuthiwa khona ubaba fanele ayogezela isihlanga ngaze ngikwazi kodwa nje yasho kanjalo yathi uma ngabe sekuhlanjwa isihlangu sichaza ukuthi siyosina ngenqindi kuyogezwa inqindini ngesibhakela lesi esihlala sisiphakamisa maku-23 noma uma ngabe sisina ngesabatha ingihluphe le ntshumayelo enhlizweni yami ngahamba uthe nje kulalwa ngalala uthe ngakusasa ngaye esikoleni ngathi mangisuka esikoleni ngahamba ngayo kubaba uSimilane wasenyonini okhanda amabhishu ngathi baba sacela ukwazi ukuthi ihawula imalini wayeseyangazisa ngase sengiyalungisa ngoba bengumuntu onethonya kakhulu uma ngabe bengibizwa kuthiwa ngizokwenza ingadi benganqeni nje ukuhamba ngiyokwenza ingadi imali engiyitholayo ngiyazi ukuthi ngiyofakela ihawu kancane loze liphelele lonke kuhamba isikhathi kube nentshumayelo futhi engithintayo kwakuyisabatha ngalelo la ngikhumbula kahle kwaphakama omunye ubaba la ethempelini ngithemba ukuthi wayezivakashela akekho kulabo baba bala ethempelini mayephakama lo baba eshumayela ethi Manazarethi imvunulo yakuleli bandla ibantathu asho-ke athi khona imvunulo yesikosheni esibomvu isikoshe esimnyama yinjobo bese-ke esho ethi uma ngabe kwenzeka uyinhlalisuthi ungenayo imvunulo entathu kuyothi ekhambeni kwakho abahlangabezi bakho wena mawukuba usina isikoshi esibomvu ungenayo isikoshe esimnyama nenjobo shuthi abahlangabezi bakho mabeqhamuka ngenjobo ngeke bakhona ukudibana nawe uma ngabe wena uzazi ukuthi usina isikoshe esimnyama ungenayo imvunulo yesikoshe esibomvu ngoba siyajampa nami nje ngajampa kodwa nje imvunulo yami yazi ngayincenga yaphelela yonke kahle uzolokhunga uzothola ukuthi abahlangabezi bakhe ezulwini abakutholi mawusuhambile uqhamuke nenjobo uthothi isikoshe esibomvu nesimnyama unaso abahlangabezi bakho bangakhona ukukuthola ezulwini ngase sengiyihlupha ngale ntshumayelo ngaqala ngalungisa imvunulo yonke ngaqala esikosheni esibomvu ngasina ngaqala khona vele ukusina ngase sengiyajampa sengiyenjobeni isiqhamuka le ntshumayelo ngajika ngabuyela back ngayokwenza imvunulo eminyama yesikoshe esimnyama Manazarethi nami ngiyabonga inkosi usenikuzwile